Uba Pius Marweny UMLA bar UMDC ru akajo kapor jangka Ranikor constituency mentaka singi ulayo menpli perdano iumaunong rem nak benta ke water supply scheme umbam umdi kawalamang kumba praklur tingkah tam AA napo jangka office jangka Public Health Engineering Department lingba ke JJM scheme jangka Sarkar India. Kani kejing yo menpli ya kani ke water supply scheme kan salong kejing kerku ke bakrau ya ki pajba kawalamang kerpang nak benta ki santeli kisnong ki badan hadu sauspa sauteli ki longying ki badan hakathan nong jeri kabahap hapo jaga CNR di blok Ranikor Southwest Khasi District. Hari kesngi nalor kongsan ba Pius Marweny laidon langru uba S Najar UII jangka PHC Kamau Kurwat Division ba S Kharmi SDO ke Ranikor bat kiwe di ki ofisa sarkar ki riorang ba snong ba kipaj ba jangka ni kedong kathan nong jeri. Kubor ke basmo tenat ba kacing angnot kedongi na kini kirorong ba inong kitkam jog isnong kithau i komiti ibadah hap hakini kisan snong kaba na kalian joki na kapor sa kapor kitristom ba kumo banginyo no ya kani kaskim handai lenwa ka jengya don tilang marok na kalian kejunga, na kalian ka PHC department, na kalian kisnong kithau, officer para kabagi anglot bat mentakas ni nila urlong sisya. Te kajing tentu kejunga hakani kapor bat kajing kuat kejunga. Hoi nila go yaw ni mau norim berkacing kuat kajung hilang parok bah ambangin kut tang kacing play yang dia mau nurim berkumbalapan slow the way di rumah sekretari jaga senong jadi bah kacing bu berkacing kuat bahkan urloh bertangik bana kalian kajungan nak kalian kejung pilang di nongsong senong di ofisa napo KPHC kabab terpang ya kanika scheme kajing kuat kajung hilang barok kolong bangin ulong bat tanpoi ya kaniko ang pangasnong dari haki tluyen kumba naliang i engineer balapan pau badu sauspa saupung sau i longyen hapo santeli kisnong kibana dan terpoi ya kaniko hapo kasnong kajungi